تبعهم بإحسان واستنى بسنتهم وسلك طريقهم إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم اجعل علمنا حجة لنا لا حجة علينا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال المؤلف رحمه الله: باب تكثير الأيدي على الطعام. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طعام الاثنين كافي الثلاثة، وطعام الثلاثة كافي الأربعة، متفق عليه. وعن جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: طعام الواحد يكفي الاثنين، وطعام الاثنين يكفي الأربعة، وطعام الأربعة يكفي الثمانية. رواه مسلم. أن يتي الله سبحانه وتعالى تدر مون تو سني دو هاندو يتede yen tori yo juuli enelaɗo men Muhammad sallallahu alayhi wa sallam o mo wonuli e meɗen sabu yurmede. Yo juule sahaba ɓen fof o juula e dendanangal jokkuɓe diina kaɓe jokkuno kan. Yo Allah jokkin en kan diina, allahumma amin. Walli fiino ɗo yo Allah yurmin e yurminama waddi ngal dambugal ɗo ko ngal ɗo watti 100 ɓi deftere nde fuɗɗa janngede. O wi ngal ɗo babu dambugal takthiril aydi, ɗuɗɗingol juuɗe ala ta'ami e ñaamete. Juuɗe ñaamoje ɗen ɗe ɗuuɗa ka ñaamete. Ngal ɗo hayso ɗuuɗa, si yimɓe buy ɓattike Allah waɗa e barke e muɗum. Si ɓe hawtu ñaamete on Allah waɗa barke e giya e makko tawa o yonayɓe. oɗo hadis arano ka dambugal ɗo kanko watti 754. o fillimo ko Abu Hurayra radiyallahu ta'ala anhu qala, o wi: qala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam, lana Allah ummaki ta'amul ithnayni, ñaamete yimɓe ɗiɗo, kaafi thalathati, no yona tato. ko yimɓe ɗiɗo ñaamayno, si tato hawti ɗon yonayɓe. wa ta'amu thalathati kaafi l arba'ati, ñaamete yimɓe tato no yona yimɓe nayo. muttafaqu alayhi, no fotta e sellugol hadis o. hadis ɗimma on ɗo ka dambugal kanko watti 755. wan Jabir, gittama Jabir bin Abdillah radiyallahu anhu. hadisaji ɗiɗi fayda ko mana goto. qala, o wi kanko Jabir: sami'tu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam yaqul, mi nani nelaɗo Allah on no maka: ta'amul wahidi, ñaamete neɗɗo goto, yakfi l ithnayni, no yona yimɓe ɗiɗo. wa ta'amul ithnayni, ñaamete yimɓe ɗiɗo, yakfi l arba'ata, no yona yimɓe nayo. wa ta'amul arba'ati, ñaamete yimɓe nayo, yakfi thamaniyata, no yona yimɓe jeetato. ɗo o waɗi cowalle sowi ɗiɗo ko ñaamayno, nayo no ñaama. si ɓe hawtu ɓe jantike inde Allah, mo ɓe tawi no yiɗani o yakko yiɗani hoore mum ko, o ɓe ñaami ko woni yeeso musta e ñaamete on ko noone gooto. ko yimɓe ɗiɗo ñaamayno, yimɓe nayo no waawi ñaamude ɗum yona ɓe. ko yimɓe nayo ñaamayno, yimɓe jeetato no waawi ñaamugol ɗum yona ɓe. rawahu Muslim. ko filli hadis on ko imam Muslim. wallahi mo jarribike o taway ko nelaɗo maki on ko goonga. mi daara joni wano ka haram Makka ma ka haram Madina. koye barrada hoye maɓɓe gahwa ma shaya, tawi barradan kun ɗuuɗa kun janɗa, wancine min mi jiɓo ko honto ko woni e wancinede ɗo, ko honto ɗum woni e iwde. wallahi mi andi yaqinan Allah no waɗa barke hunde, tawa ka gite nde janɗa nde ɗuuɗa, kono nde yalta toon ko tawata ngalɗa. ɓe wancine ha mi sikka lannata tawa ko catalon ko gokku tunni
wancine adda ɗo yalla ya cheikh yalla sobbuli ko barki ɗin ka hawtugol kafgol piiji ɗin yiɗidirangol piiji ɗin muñodirangol piiji ɗin Allah waɗa e barki e majji gal dambugal ɗo oyi ngal ɗo watti 110 babu adabi shurbi dambugal needi yargol wastihbabu attanaffusi 3 yiɗegol foofugol laabi 3 kharijal ina'i haranaka nder mirahu hara ko yaasi mirahu kum maɗɗo yara tutta kum foofa si ɗon ɗitali yiltita kon kadi fayin yara si tawi ɗon ɗitali foofa ngon ari tutta kum foofa waɗa laabi 3 wa karahiyatu tanaffusi fihi e añegol foofutugol ka nder miran hun kum woni yarirde wa idaratul ina'i e yiilidirgol miran hun kum jonnira alal aymani fal ayman sengo ñaamo refti sengo ñaamo ba'dal mubtadi ɓaawo fuɗɗiɗo on si tawi ko jama woni yarde attiɗo yarde on so yari kon to naɓirta miran hun kum ko sengo ñaamo ngon sengo ñaamo hombo mo fewtodiri on o sengo ñaamo makko kanko jogiiɗo miran hun kum ɗiɗo no yiɗa si on tigi o yari tawi o ɗon ɗitaali o hato ñine foofugol yo potti mira hon kum o foofa ha o gayna non o ɓanna kum kadi o yara no aña o foofutugol nder ton tentintay ko mira hon udditi kum tawi joni koko fermi wano bouteille ana koye ana bouteille ya ndiyam yarate koye ɗo simo foofude hay simo maɗɗi simo foofude foofa ngon naatitataka nder bouteille hum kono sa joni ko ana peletum londe wano kaas koru peletum ɓaari ko ɗum yarite law so on tii foofiɗo ni maɗɗi ke ɗon o foofiti ɗon sani oxygéne on sani oxygéne no mari gaz no mari microbe joni hendu ɗum son tigi pooɗi hendu ngo foofindu hendu naati kakkine ɗo ndu yahi ka ɓernde ga ndu lancu sakitama ndu naɓi oxygéne on ndu naadi e ɓanndu ndun fof ɓanndu hendi ke oxygéne on ɗum ɗon ko yaltata kon ka foofugol yalte hendu ndu yaltite ɗum hendu yaltoru ɗon ɓayi ndu naati e ɓanndu ndun ga ndu gasa ndu hawroya toon e nokkuyelli goo hara piiji goo haray sumumno e muɗum microbe no e muɗum ɗum ɗon foti hara ndu on tigi naati dal ndu kadi fayin ka wonki ka ɓanndu muɗum laawol ɗimmol son tigi foofiti kamiran hum e gasa batte ko lutti kon e hendu ko hendu iwdi kon kan e ɓanndu ko duwano yahude tun ka weeyo gasa ɗum kadi naatita fayin ka ɓanndu noon la sallah sallam woma ka to ɗum on tumati hari médecine on développali kono hannde hay ka médecine hiɓe conseil a ɗum woni taw on tigi fofutu ka nder ndiyan ha gayna ko yertoɗa ndiyan ɗon ɗon ɗo no aña fofutugol ka miran hum si tawi yarɗo on ko o jonnayi woɓɓe goo tawi woɓɓe no ka nana makko woɓɓe no ka ñaama makko yo naɓir ka ñaamo ɗo ɗum no yaara ni on ɗon kadi naɓira ka ñaamo on ɗon kadi naɓira ka ñaamo so kurwol ha hewtita ha hewta ka sakkitoɗo ɗon heede ɗo ka nano fuɗɗiɗo yarde on ɗum ɗo hino yiɗa ani wota diw wonɗo ka ñaamo ma on jonnoya goɗɗo goo wota naɓir ka sengo nano hara ko ni yaari yo yaaru ni ɗum ɗo koye neediji l'islam ko ɓe ala dina ɓen ma ɓe haajake dina l'islam ɓen haccitande mo ala si gayni komo faala o jonnata kono ko sewi o ko sewi l'islam kan haren holli ko honno gerdata oɗo hadis arano e ngal dambugal ɗo kanko watti 756 an anasin ittama e anas bin malik radiallahu anhu anna rasulallahi sallllahu alih wa sallam wonlaɗo allah on kana o laatinoke yatanaffasu himo foofa fi sharabi ka jaram 3 laabi 3 mana mo taƴidira o yara o fowto o yara o fowto o yara o fowto
laabi tati o yara seeɗa o sukkito o foofa o yarita kadi o sukkito o foofa o yarita noon kadi laabi tati muttafaqun alayhi hadisa no fotta sellugol muɗum yani ko faandi ɗo yatanaffasu harija al ina o foofayno haranaka nder miran hum yaasi miran hum ko hadis ɗimmo ka dambugal ɗo kanko watti 750 wa an ibne abbas ittama e oɗo ibne abbas radiallahu anhu qal aw anhuma qala o maki qala rasulullahi sallllahu alayhi wa sallam nulaɗo allah on maki la tashrabu wahidan wota on yara nde wotere fir yara ɗon ha nde wotere tutta ka shurbil baghiri wano ngaari ngeloba yarirta noon ngaari ngeloba si sukkike si allah jaɓi ɗo jokka noon foofita kono ɓantatako ko tuma ɓanti andu yey ko yono taw yari no maɗɗo kon yara ɗon yo no foofa no yara ha sukkito nde wotere o wi on taw gerduno walakin ishrabu mathna wa thulatha kono yari ɗon ɗiɗi ma tati mana yara tutta yarita ara gayni ma yara tutta yarita laabi tati wa sammu inde allah inne bisimillah ida antum sharibtum si tawi on yari wahmadu yetton allah ida antum rafa'atum si tawi on ɓanti ko yari ɗon kon so tutti ko yari ɗon kon inne alhamdulillah inne bisimillah ka fuɗɗagol bisimillah yara a gayni alhamdulillah mo yetti allah o wi bisimillahi ka fuɗɗagol yargol o wi alhamdulillahi tuma o gayni kono siko ñamugol ngol kadi haray ɗum ɗo ko dewal o heɓa baraji e muɗum rawahu tirmidi ko filli hadis on ko imamu tirmidi wa gala o maki hadis on hasanu hadis on no moƴƴi cheikh albani kañum o maki himo loyi ka daiful jami o wi hadis on no loyi kono hatman hadis on no selli mo jogui shawahiduji goɗɗi goo no jogui hadisaji goɗɗi goo tindinayi ɗi ko o wi ko no e majji hadis anas attiɗo on ɓaawo fottaɗo sellugol mum on hadis tammo on ɗo ko kanko watti 750 wan abi gatadata daama o wiyete abu gatada o filli anna nabiya sallllahu alih wa sallam wonde nelaɗo allah on naha haɗi an yutanaffasa fil ina'i nde foofete ka nder mira hu wona ko e yarirede muttafaqun alayhi yani yutanaffasu fi nafsi l ina'i foofe e nder mira hu tigi wona ko e yarirede ko yarira ha gayna foofita toon yarita kadi hadis heddo ɗon on won kanko naye ɓo ka dambugal ɗo kanko watti 759 wa an anasin ittama anas ibn malik radiallahu anhu anna rasulallahi sallllahu alih wa sallam utiya bi labanin nelaɗo adanama ɓiraɗam ma wiyen kosan kadi shiba bima in tawi no tuppa ndiyam no jilla ndiyam shiba ko jillidirgol ko tuppugol no tuppa ndiyam wa an yaminihi no ka sengo makko ñaamo arabi neɗɗo fulawa mawɗo iwɗo ka dowri ɗo ka fulawa wa an yasarihi aboubacre siddiq radiallahu anhu ka sengo makko nano aboubacre no tooliɗo o addana noon ɗamɓiraɗam ma kosan fa shariba o yari kanko nelaɗo ɓawo gayni thumma ata al arabiya o jonni neɗɗo fulawa on wontiɗo ka sengo makko ñaamo on o jonnali aboubacre fi kala ko aboubacre ɓuri teddude aboubacre won woddiɗo makko woni esiraɓe makko mo o ɓuri yiɗude yimɓe ɓen fof si feƴƴi sonna makko aicha yimɓe ɓen fop ko nelaɗo ɓurno yiɗude ko aboubacre kono ɗum defaalimo o lundagol o waɗali mo jamala wigol ɗo aray no hersini ko esiraɓe ko won diɓɓe ko giɗo ko ni e ni ko nafuɗolan ko waɗalan ɗum ɗo ɗinon itibaratuji fof o darani o jonni wonɗo ka sengo makko ñaamo on ko neɗɗo dowri no gasa ko ɓe neeɓi daali wa gala o maaki al aymana fal aymana ay
iltazimil ayman ma naltazimul aymana ko sengo ñaamo muttafaqun alayhi. qawluhu shiba ay khulita jillama. hadis sakkitiɗo ɗon on kanko watti 176. wa an Sahl ibn Sa'd as-Sa'idi radiyallahu anhu itama yoɗo anna rasulallahi sallallahu alaihi wasallam utiya bi sharabin nelaɗo addanama jaram ko yarete fa shariba minhu o yari e muɗum. wa an yaminihi gulamun tawi no ka sengo makko ñaamo paykum. wa an yasarihi ashiyahu no ka sengo makko nano mawɓe no tolori ka sengo makko nano paykum no joɗori ka sengo makko ñaamo o yari o gayni. fa gal lil gulami o innani paykunkum ata'adhanu li a newnanaylam an utiya haulai nde mi jonnata ɓeɗo mawɓe taho ɓe yara. o dugini torimo doléance haray a newnanaylam nde mi jonnata ɓe mawɓe ɗo taw ɓe yara. paykum kala bante on ƴoƴukum. fa gala al gulamu paykum ko wi la o woye wallahi mi wondiri Allah la uthiru mi ɓurnata binasibi geɓal angal min ka immorde e ma ahadan hay goto. yani mi ɓurnata goɗɗo goo e hoore an geɓal an immorde e ma. ko luttinɗa ko yarɗa luttinɗa ko ɗon ɗo min joni hara ono mi accani o mi muñanike o mi watta ɗum few. fatallahu rasulullah sallam fi yadi laaɗo wallini ɗum ka jungo makko winni muttafaqu alayhi. hadis ono fotta e sellugol mum ɗo ɓeyni ɓe ƴetti wonde la ithara fil qurabi fi dewe Allah ɗen ɗum ɗon muñanagol goɗɗo ala wigol awa haray ono haray ustad bisimillah haray ɓe ɓurni on ɗon joni waɗe haray min muñanike on ɗum joni ono ka safwol aranol joni indugo joni ono feƴƴane haray wone yeeso ma tawi ɗo hino dewal ko goto watta ngal tawi noon ko angal ɓuuri weeɓitanade yalino sella ka muñanoɗa ɗon goɗɗo goo kanko yo waɗo heɓa baraji ɗin an ƴetta muñal ngal ɓurɓe ɗudde ɓe karama koɓe ino o ta ɗum muñanagol place goto lutti yeeso ka safwol aranol place goto e hinoma ɗon an ko a suka hino mawɗo yalle a wiye mawɓe wona yeeso e ngol konngol ɗum so tawi ko an ɓuuri ɓattade an ɓuuri fewtodiri e yolde nden yahu udda ta inno e mawɓe wonɓe ɓaawa maɗa yoɓe feƴƴu woñoɗa ɓe feƴƴa ma wontirɓe ka sengor tawi na kamɓe ɓuuri weeɓitanade yani na haqqe maɓɓe kamɓe cippitoɗa e haqqe ma on jonnaɓe ngol konngol ɗo wi ɓe ittintinni nene e baaba ɓe in nene e baaba ɓen ɗon yo wawi wadde ɓe isar a wawi ɓurnude ɓe e hoore maɗa e nder dewal ka baraji heɓoto noon o li an a hendagol ɗi ɗum ɗo ko siko ka naafugol no sella ka wiya kamɓe joni a muñanike ɓe kamɓe yoɓe ƴettu e misal on fof on hajju ino hajju farilla joni noon a heeɓi occasion fi hajjoygol hajju naafe ɗen inna joni yuma ma yoɓe seeno kamɓe ma ben ma yoɓe seeno kamɓe ɗum al itharu fil qurab ɗo ibnu abbas kanko puisque oɗo ko ibnu abbas woni kum pay kum ɗo kanko jaɓali fes joni heɓugol ɓural e barki yarugol batte nelaɗo on direct tawa nelaɗo tutte to on tigi o maɗɗo o wi ɗum ɗo mi ɓurnata ɗum ɗon goɗɗo goye hoore an nan komin ƴettata o wi wa hadha al gulamu huwa ibnu abbasin kumpay kun ɗon ko abdoulah ibnu abbas o ɓanno woodi ka itharu fil ɓurabi ɗo e ɓurnugol goɗɗo go e hoore mum ka baraji no woodi wiɓe hi si tawi ko mawɗo an ko a payku tawi joni ko goɗɗo e mum ko goto petti wata hendade ɗi baraji ɗo e hoore ko naafe wono wiɗe noon ka saffuwol aranol ɗo aray koya muññano ono wotta en jillidir fi teddungal
harana fi baraji ko fi teddungal taw hakkude jama on ɗo sikki ala ko ardingol ɓurɗo handude on ko ɗum ɗon woni ko woni ɗum ɗon woni sunna on ko ɗum woni ko ɓuri moƴƴude ko joni nen ko jooɗagol habbagol lanɗo ma jooɗagol e jondeji men ni naafi jonde diina hino fotey hino jullere poore hino ɗa ka weƴƴita ɗo sikki ala accugol mawɓe ɓen mawɓe gori ɓen karmako ɓen lamɓe ɓen ɓe kamɓe ɓe wona ka ɓuri teddude ɗon ko ɗum noon ɓuri moƴƴude ɓaylano maki ansiru nasa manasilahum cippine yimɓe ɓen place ji maɓɓe ɗin mo ɓe jonne ɗum ko foddi kon e muɗum ko addi en andi on hadis ɗon ko addi on ko qissa nela sa sallam ɓanni nafakka no nafaade goɗɗo aroy oyi o ari o ƴetti o nokki o tamimo on ɗon feƴƴi woni seeɗa goɗɗo kadi are bisimilla wone ɗo wone ɗo dire to dire ɗam ɓe ɓatti o ñaami ɓe ñaamidi mi Aicha yi ɗum ɗo tawi ɓurani ɗum no ɗumanni mi famali oɗa jettu jonuɗamo ɗon o yehi lawol makko oɗa bannimo ɗo bisimilla almaki ansiru nasa manasila on cippine yimɓe place maɓɓe ɗin wiiɗo yimɓe ɓen fof no fota wo o falji ala so wantani o ɓurni woɓɓe hoore woɓɓe ka arsike mo ɓurni woɓɓe hoore woɓɓe ka ganda mo ɓurni woɓɓe hoore woɓɓe ka duuɓe ɓurni woɓɓe hoore woɓɓe imo piiji ɗin fof ko woni hay goto faɗani kono fof fotata idan telen ɗon ka telen ijtima iyat telen affaire social ɗo waɗugol ithar on no moƴƴi ha pay kun accangol mawɗo on ko ɗum ɓuri moƴƴude ko ka dewe to wonɗen e wowlude fi muɗum en tori kala subahana taala yo allah faami e dina kam faamu selɗo arsiken kadi gollitirgo jaɓana golle ɗum ko wakhiru dawana an alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyihi l amin